Duha, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Svetoga Sava, prvoga Gospode, primi Gospode crkvu i njegovim molitvama, pomiluj nas u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, i Pisma, i u veki vekova. Amin. Za zdravlje i spasenje sve dece i svih onih koji uče i koji se uče i koji rade ovdje, i za sve ovdje prisutne. Za pokoj duša oni koji su usnuli u Gospoda, a ovdje su učili se i radili. Svjati mučenici, že dobre stanače, slavače i vječnaše svjet, molite sjako Gospodu, pomilovat misja dušam našim. Slava Tebi, Hriste Bože apostolu, pokralom mučenikom radovat, i propovje Trojica, jedina slušnaja, Isaije likuj djela im je očevje, i rodi Sina Emanuila, Bogaše i čelovjeka, poslogiraje mu, njegože veličaje se devu plaćaje. Hristos je među nama. Hristos je među nama. Hristos je među nama. Jeste i viće. Slava Otcu i Sinu i Svetom. Poštovani gospodine Nikole, čestitam vam slavu Svetoga Savu, Bogu slavu. Tišina kojih se sjećam više nego reći. A ovaj žagorje govori sve. Najbolje bi bilo da ja ovom prilikom ništa ne kažem, da pustim deci da ona progovore u ime Svetoga Save. Ali što kažu, ja sam ovdje po službenoj dužnosti, da ispadne da nisam kao svećenik rekao i sve ono što vi to već odavno znate, a što je još najvažnije, što najbolje osjećam. Ja se uglavnom osjećam kao u prisustvu slave Božije, pogotovo kada dođem na ovo mjesto na koje vi svake godine pre svega donesete jednu mnogo lepu emociju prema velikom svetitelju našem, prema našem duhovnom roditelju. Kad se dete rodi u jednoj kući, velika je radost za porodicu. Pa ipak kad ga majka rodi, rađa se za smrt. Ali kad se dete krsti, rađa se za život večni. A kolika li je tek radost koja vekovima šumi kroz naša sjećanja, kroz naše živote i osjećanje zahvalnosti za onog roditelja koji nas je duhovno rodio kao narod. Otuda je ovaj lepi dan u koji donesete pre svega vašu radost decam, svi oni koji najbolje osjećaju i dodiruju dušom svojom anđelskom nebom, to su deca. Hristos kaže, pa i sam Sveti Sava, pustite decu neka dolaze k meni jer je takvih carstvo nebesko. A mi strogi sveštenici, najstrožiji, pa strogi roditelji, pa baki deke najmanje, pa i strogi nastavnici, svi hoćemo od dece vaspitanjem da napravimo starce. Tu svi u startu grešimo. A sam Hristos traži od nas da i starci budu kao deca. To je ono što svake godine se posjećamo, sve zaboravimo, pa nekom prečicom vaspitamo strogo dete
ili šargarepom, što je isto pogrešno, ni štab, ni šargarepa deci. Moraju sve da rade i dužni su da služe, a ne samo, ne sme štab, čuli ste u novom zakonu, a može šargarepa. Pa i tako učimo da budu korumpirane ličnosti, gajimo u njima korumpiranu ličnost. Crkva je protiv toga, crkva hoće da oslobodi decu i štapa i šargarepa. Deca moraju da uče, da se ugledaju na Svetog Savu. Hvala Bogu da imate kome, zato jeste ova slava danas i ovo je dar ljubavi koji prinesmo ovom prilikom da se posjetimo i ime crkve Hristove i ime hrama Svetog Đorđa. Ja vas sve pozdravljam, želim srećnu slavu, gospodine direktore, vašem osoblju, a naročito našoj deci, da je srećna slava. Gore lepe, gore srpske, što se jutros umorile, studenici tužna, što su vode tvoje žuborile, što Rastkova majka duge kose umrsila, brišući bol na bujće suza, što Nemanja stari svaki u dvoru. Svetog Save dedovina, zemlja pravoslavlja, glas njegove reči žive i škola nastavlja.
naše bore. Dođi Rastko, gde si sine, rano naša, dvori su nam pusti. Al od gore svete postriženi glasi, kao glasi sveti srpskom zemljom šaputaše. Bolno znadem, ali mogu doći. Čekaju me dela. Crkvu da zidam, naciju da tvorim. Rastko, sine. Tako vetri uzvrat šumorili. Za Hristom još jedna duša kroči, lučonoša večni srpskoga naroda. A onda sve bi kako istorija reče. U kakvom mraku svijet ostaje kad se ugasi sveta vatra? Po hlebu se hvata buč, hvata se led. Svinjska kuga, a među ljude se šire. U ovakvom mraku stavljaju na muke i seku duše, onog koji braću miri. U ovakvom mraku množe se oni koji mogu da kupe sve, a ne mogu ništa da stvore. U ovakvom mraku ribnih ruku i nogu bit će dobro ako ne bude gore. Nek usta naša pravo i učeno zbore, a duša pravo sudi. Radite, pazda i složno i mudro, pa da nam srećan bude srpski rod. Vi ćete i sami, i potomci vašega truda uživati plod. U škole decu, nek od njih ljude stvara i misao pravedno bude. Da nas jača na putu poštenja, da nas vodi ka bregu spasenja. Da nam muku ublažava ljutu, da nam ne da kliznu strmome putu. Donosi nam sebe vina, sebe žita, ali nema koji zemlju da baci. Napisao sam, ali nema koji šta znati, koje sabijaju svi znaci. Reče Božja, najbolje seme u dušama vašim. O, Krespo, krstio sam hiljade i hiljade divljačkih Srba, ponižavao hiljade i hiljade imenih gradova, sposobio i poslao brojne sveštenike, naravno da dalje umesto deveče. Izmirio si braću, sredio odnos između nekih zakrpljenih plastelina, otklonio si rat. Svaki tvoj dan je bio pun velikih ostvarenja, kao 30 ili 100 dana nekog drugog čoveka. Kako si to postigao, da većina odluka umre u njenom srcu kao ptička u smrznom jajetu? Tvoje su odmah ispile, postaju dela, izrastu i izletaju kao orlovi. Svetogorskog
Neću u tebe, jer si pošten. Neće nas, svi će nas gromovi zaobići. Svi će nas gromovi zaobići. Odakle takva tvrda vera, mirno srce? Ljudi, neće gromovi u nas, jer sami smo pošli svetitelju našem. Neće gromovi u nas. Jer sami smo pošli svetitelju našem. Gromovi utišaše tada, a duše pravverne bokom se verom ispuniše. Nek si blagosloven, najmudriji, kao zemlja ova semenom oplođena. Počvrsti nas, umnoži nas i prosveti nas. I prosveti nas! Svetovni dani moji već su na izmaku. Bože, molim ti se da ovaj rad ispuni moj narod sadrinom koji nam ti daješ. I spasi nas. Bože, spasi nas. Spasi nas. Spasi nas. Spasi nas. Bože, spasi nas. Spasi nas. Spasi nas. Spasi nas. Spasi nas. Spasi nas, spasi nas. Spasi nas. Spasi nas! Gonjeni opet, hajkama brzi, tražimo zaklon, ponasišno zatvorom. Ne dopusti da s groba tvog otpuzimo na tvrnjima vezan i kožom i čojom. Ako ti nećeš, ko će nas povesti zakupane stropcima i krompirima? Putniče, koji si bosim nogama dospeo tamo da se ne dopire krilima.
nacionalnoj, verskoj i svakoj drugoj tradiciji. Tako da, meni to pričinjeno zadovoljstvo, da svakako da svu ovu dobru decu su organizovali nastavnici koji stoje iza ove lepe priredbe. Ja bih se zahvalio Adi Gajić. Naša škola isto nikad nije imala nikakav problem. Ja sam se zahvalio Tanji Mačeti. Zahvalio i Aleksandri Vrčić, koja je naša članica. Milici Rakić, koja uvek u posljednje vreme, ne samo kada su ovako značajni datumi, izgleda lepo i menja se, dakle, to da nekih 10-ak dana tematske izložbe koje onako govore o radu naše dece, tako da bi ja pozvao našu nastavnicu Draganu